Kuri iyi si dutuye, filozofi yabaye umusemburo w'impinduka zifatika mu mitekerereze, imiyoborere, ubukungu n'imibanire y'abantu. Dore abafilozofe 10 bazwi cyane ku isi kubera uruhare rudasanzwe bagize mu kuyobora ibisekuru binyuranye mu kwibaza no gusubiza ibibazo bijyanye n'iby'ubuzima, ukuri, imico n'ubuyobozi. Ikaze mu kiganiro Ngendumutoni Jovita. Ku mwanya wa mbere turahasanga umufilozofe usa n'uwabimburiye abandi w'umugiriki, akaba yitwa Socrate, akaba yarabayeho mu mwaka 470 na 399 mbere y'ivuka rya Yezu. Kuri we ubuzima butisuzuma ntacyo bumaze, yanongeyeho kandi ko umuhanga nyawe ari uwemera ko nta kintu azi, kuko bimufasha guhorana inyota yo kumenya ibishya. Yashimangiye uburyo bwo kwibaza ibibazo nk'inzira y'ukuri, Socratic method mu ndimi z'amahanga. Atangiza filozofi nk'ubumenyi bujyanye n'imico n'ubuzima. Hari byinshi byo kumwibukiraho kuko yabaye intandaro y'iterambere ry'imitekerereze ya gihanga, akaba yaranigishije Plato wahinduye isi. Ku mwanya wa kabiri n'ubundi turahita tuhasanga Plato, wabaye mu mwaka wa 427 na 347 mbere y'ivuka rya Yezu. Yanditse The Republic, igitabo kirambye ku butabera, demokarasi n'ubuyobozi. Yashinze ishuri rya mbere ryigisha filozofi, The Academy. Ashyiraho igitekerezo cy'isi cy'ibitekerezo, World of Ideas. Yagize uruhare mu ishingwa ry'imiyoborere rya demokarasi n'ubutabera. Ku mwanya wa gatatu nabwo turahasanga umugereki witwa Aristote, wabayeho mu mwaka wa 384 na 322 mbere y'ivuka rya Yezu. Yari umwigisha wa Alexander the Great, aho yagaragaye cyane mu bumenyi bw'imibereho, logic, science, ethics na metaphysics. Ibitekerezo bye byabaye inkingi ya siyansi y'Abanyaburayi mu gihe cyose cy'aba Middle Ages n'ibindi. Ku mwanya wa kane hari umufilozofe w'umuhanga w'umushinwa witwa Confucius, wabayeho mu mwaka wa 551 na 479 mbere y'ivuka rya Yezu. Yashimangiye ubupfura, kubaha ababyeyi n'ubuyobozi buteza imbere umuco. Amahame ye yabaye inkingi y'imiyoborere n'umuco mu Bushinwa no muri Aziya. Yagize kandi uruhare mu guteza imbere ihame ry'ubuyobozi rishingiye ku burere n'ubwubahane. Ku mwanya wa gatanu turahasanga uwitwa Immanuel Kant, akaba ari Umudage, wabayeho mu mwaka w'724 n'804. Indirimbo ye y'ubwenge ni "Kora ikintu ukoresheje ubwenge bwawe bwite, atari uko abandi babigutegetse." Yamenyekanye cyane ku cyiswe Critique of Pure Reason, igitabo cyahinduye filozofi n'ubumenyi. Yagize uruhare runini mu kwagura ihame ry'uburenganzira n'imyitwarire ishingiye ku mahitamo ya muntu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Umufaransa witwa René Descartes, wabayeho mu mwaka w'596 650. Yamenyekanye ku kantu k'ubwenge kitwa Cogito ergo sum, tugenekereje mu Kinyarwanda ati ubwo ntekereza ndiho. Yashyizeho uburyo bwo kwemeza ibintu hakoreshejwe gushishoza no gushaka ibimenyetso, rationalism. Yabaye umusingi w'iterambere ry'imibare, logic na science. Ku mwanya wa karindwi hari umufilozofe w'umwongereza witwa John Locke, wabayeho mu mwaka w'632 n'704. Avuga ko uburenganzira bwa muntu, freedom, life, property, ari ntavogerwa. Ibitekerezo bye byabaye urufunguzo rw'ivuka rya demokarasi, cyane mu itegeko nshinga rya Amerika, aho yibandaga ku mibanire ya leta n'abaturage, uburezi n'ubwisanzure. Ku mwanya wa 8 turahasanga Umudage nawe uzwi cyane witwa Friedrich Nietzsche, wabayeho mu mwaka w'844 n'900. Yamenyekanye ku mvugo ye itavugwaho na rumwe igira iti "Imana yapfuye." Yasabye abantu gushakisha agaciro kabo mu buzima badashyize imbere idini. Yabaye inkomoko y'iyaduka ry'ubusazi bw'imitekerereze, existentialism. Ku mwanya wa 9 nabwo haza Umudage ugaragara kenshi mu nyandiko n'ibitabo cyane bifite aho bihurira n'ubukungu. Uwo nta wundi ni Karl Marx, yabayeho mu mwaka w'818 n'883.
ibiranga filozofi ye mu kuvugira abakandamizwa, kurwanya ubusumbane. Yanditse ibitabo nka The Communist Manifesto na Das Kapital. Yagize uruhare mu mpinduramatwara y'amashyaka y'abakomunisiti ku isi hose, Uburusiya n'Ubushinwa. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma turahasanga Jean-Jacques Rousseau, akaba ari Umufaransa. Yabayeho mu mwaka w'712 n'778. Avuga ko umuntu avukana ubwigenge ariko hose asanga aboshywe. Igitekerezo cy'ingenzi ni social contract, amasezerano y'imiyoborere hagati y'abaturage na leta. Yagize uruhare rukomeye mu bitekerezo byavuyemo revolution y'Abafaransa. Aba bafilozofe uko ari 10 bagize uruhare rukomeye mu kuyobora imitekerereze y'isi mu byiciro byose: politiki, imibanire, uburezi n'ubukungu, ndetse n'umuco n'iyobokamana. Nubwo batavugaga rumwe kuri buri kimwe, bose basangiye intego imwe: gutuma abantu batekereza, bibaza, banasubiza ku buzima bwabo agaciro n'imiyoborere. Tubibutse nubwo kuri uru rutonde nta munyafurika urimo, ariko harimo abafilozofe benshi bo muri Afurika tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Duhurire muri komenti utubwire umufilozofe ugutunguye, n'abandi tuzabakoraho ikiganiro by'umwihariko. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu.